Жүрүңүздөр туугандар, Оштогу учкундагы эчкилерди көрөлү. Бааларын көрөлү. 2-январ 2022 жыл. Апта күнгө жекшемби. Кандайсыздар? Канчадан болду ама такалар? Ошо эчкилер. Эчки акка 6,5. Акка бизге тайшекелерде 4,5 берди. Карман калды. Эл кабардан көрөсүз. Бериң. Жоқ, саған пайда кетсін деп, 6,5 миң деп атат таңдар. Ешкілер көріп атасыздар. Улақтары менен бар екен ішінде. Алыға кәм, алыға. Соданларды берсін, а? Қаншаға сатылды ана, тақсыр? 7 миңге. 7 миңге сатылды ана ешкі. Кетті мәнеке, қорадан шығып. Oradan çıkıp get. Süt бере тұрған мұ? Süt böyle tamam ya. Қанша жатады? 10 ming. Sizde жоқ bu? Bize çok olmadı. Satıyoruz. Ona 10 mingге дейін алаш. Süt бере тұрғаншы. Нарқысыша? Narkı 7 mingge satıyoruz. Нарқысы 7 миңге сатылып тұр. Нарқысы 7 миңге сатылып тұр, ені ола 10 миң кемі бар екен. Қаншадан деп атасыз, ава? 15. 15'ten. Ені ола. Қанша süt береден бұныңыз? Жақсы. Боз емес базыр? Ені ола 15 миң екен, тоңдар. Таканы қарап қой. Така қанша oldu шеф? Така 11 миң. 11 миң екен. Сұрайсыздар такаңыз. Мынау бай сіздікі немеден екен, а? Боз екен, а? Қысыр ба? Желінді көріп отасыздар ба? Süt бере тұрған ешкілер, туғандар. Жақынырақ қанша олы тақсы? 11 миң. Бермедіңіз. 11 миңге бермедім бе? Қысыр екен. Ондай такадан бірді қоясыздар, туғандар. Sütін сау içe бересіздер, да? Soğanlar versin, ha? Aa, kaç oldu taka? 13 oldu. 13 ming taka ekan. Narxi qancha? Bu 13 ming ekan. Narxi 6 ekan. So'dangiz bersin. Yok, 7 bilen 8 bilen min olsun. Qancha berasiz? Yok, 10 minge bergen yok, dedi başka 10 min. Желіндерін жауап қойып тұр, туғандар сүт бере тұрған ешкілер улақтары менен екен. Қаншадан деп отыр? 20. 20 мың. 15 tane. 15 тан. Нарқы 20 мың екен, мынау 15 екен туғандар. Сүт бере тұрған ешкілер. 1 литрден көбірек сүт береді. 100%. Желіндерден жақсы екен, улақтары менен екен. El qavardan ko'rasizlar. El qavardan ko'rasiz. Mana qo'yibdi. İki balası var mı? Bir balası. Maşallah. Va. Süt бағытында издеген insanlar ушундай. Çoğu 20 ming ekan, kişileri 15 mingden ekan. Süt beredi inşallah. Echki tarafdamiz. Qanchadan deb o'tasiz aka? Mana. Taka ekan, ha? 8 ming kemi bor ekan. Narxi-chi? 10 ming kemi bor ekan. Echki bilan ish qiladi o'xshaysiz, ha? Echki bilan ish qiladi o'xshaysiz. Uyda bormi echki? Echki yo'q. Ha, sodangizlar bersin. Echki bozori shunday, to'ndar. Yuringizlar-chi, mana echkini bitiraylik.
Yaxshilaring. Joningizdan berdim. Arağım içemek mi meler canım? Bir dakika çok ayak tutasın. Yok. 15 ga ham bermayman aka, 17 ga beramiz. Qiynamaydi. Bir kesin. Yo'q, bo'lsa qayda olib ketaveram aka, men nesi yo'q. Hozir men o'zingga ham borishim kerak. Ichki keyin ekan o'shani olib berish kerak. Yo'q aka. 17 ga baylab oladi ekansizlar, to'g'onlar. Kaçıyor. Tamam, bunu atmasın. Hatırlarız aka. Yo'q. Necha 11 mingga sotdingmi, cho'mil? Yürüңüzдөр, to'g'onlar. Echki bozori shunday. Echkilerni ko'rdingizdir, bayqadingizlar. Degandey. Qancha tutasiz taqsir? Voa! 7000 ekan. Eni ola qancha oldi, shef? Eni ola 6,5 da otaman. Qanchaga berib berasiz? 6000 ga 100 so'm qo'ysa beradi. Ha, maşallah. 6100 ga baylab chiqib ketayotgansizlar. To'g'onlar ulog'i menanchi. Bor bir kasa, kechqurun bir kasa. Maşallah. Sağ. Erta menen bir kasa süt alatgansizlar. Kechga yo'q, tam bir kasa süt alatgansizlar. Mana. Ava pul qancha oldi? 6'da 6 da otasizmi? Qanchaga berib berasiz? 5 ga. 5 ga. 7 jasa sotdi. Qancha deb turasiz aka? Jip-sipning keragi yo'q ekan sizga. Muyuzinlar qaramaydi ekansiz. 9000 ekan takach. Yo'q, odam topmang, uzat pul. Qanchaga berib berasiz? 8 ga. Yine olami bu? Boshqa u? Takat to'g'onlar. Teke. 9000 ekan. Qancha bu? Yo'q, aka jivingiz bor ekan aka. Oling aka, baylashtiradi. Ava pul qancha oldi? Qanchaga sotasiz? Qancha tutasiz? Yo'q, odam tortmang, uzat pulni. Tekanni aytib qo'ying. Mayli, bo'pti. Shunday to'g'onlar. Ha, Zalenskilar kelib qolib turadi ham. Onda echkilar kelib qolgan to'g'onlar. Zalenskilarchi. 3 kundan mol bozordan tavasizlar. Shunday. Biz bilan cho'g' bo'lib turibsizlar. Elqor kanalini ko'rib turibsizlar. Xizmat qiling inshaalloh.